ni suweng ba sakanti ko Don Bosco Media Network ko naram chaksoa anga Alicia A sangma na simang na dali koburang ko para katinga kaca bichongrang drugs badeng keparang kur mamana Dusshera ko dengtang biaprang Manianga Saksa pilot army chopper crash yo siangaha chugung pa koburang puja manya ni somayong engon Meghalaya police rang absan somayo kamrang ko kaengon gisik rakin nitung pa report police dolrang Nagaland aro Manipur ni drugs badeng keparang kur mamanaha wamangoni ko thanga kursa damong namme heroin ko manaha gegeta mobile phone aro drugs badeng pasakatam kur mamanaha Dusshera ba Vijaya Dashmi ko agal sa kemukchi maningon Meghalaya adokpa absan dake dengtang a jarango sungdong pa Hindu rang budpar salo Manianga ha. Maniani cikeng salo Durga mete ni Shiva baksa kaila sabriuna riang pelani komisukan chin geta Shillong polo odung gepa wa umkra cibima o Durga mete ko choose me Manianga ha. Ya manian ko absan dak ya acek asongo songdonge gepa gepenjat rang Garo Hills ni dengtang biap rango ba Dusshera ko Maniang pa ha. Arunachal Pradesh Army rang ni helicopter ko tawang jolo bangbang belani ko taking metengo crash nge pilot success yang ha aru saksa mata bu amanaha ni defense rang parakatanga ha defense na agan kepa lieutenant colonel Mahendra Rawat agan nga ya pilot sakani wamang ni routine ko jarake belani ko taking metengo wamang ni helicopter chikeng baji mang somayo crash nga ha aru wamang ko bekan si pangbat kepa military hospital chinar manga ha waduk nge saksa pilot ni siani ko jilma na parakatanga janjime sakna ko manaha chim aru sanna banani ko takingon wajangi ko galaha aru saksa pilot ni sanna banani ko takang kuinga ne ba jilmana parakatanga ha yan dalna khobronga ni swing pa sakanti kon methela